بله تماشان گذارن هجان و چند سبب بردام کن هاجی الاستودیو میوانه که من بقدر بقیمته پارلمانتر باجار باتمانه برز زیور و زمیرشی آق پارتی هاتی الاستودیو میوانه منه مگلک مسئله و مجارن مهم و گرینگ هم یک ترکیه خبر ده هم یک دنیا خبر ده اما جل الاستودیو ایرو بهبر خبر بدن ما مستوى بخيراتن سرچاوا سرسراراتن بخير و واجي تماشاواني واجي ان شاء الله ماليا و خودش ورازبه كونجاره كدن من ميوان من ما مستوى ايرو دحب مجارن سركان اللي بتخازم باوكرانيا ام دس بكن اوكرانيا شركي جلك مظنها لهمبري روسيا دم شاندن وهلوسا تركيا جي اشکره خویای و زلاله لبله پرسکریکا کوسای تکلیان ترکیه هم روسیا رهله باشن و هم جی با اوکراینای هر هنه و باشن و هری داویل فرما دیپلماسی مدید که ترکیه هیچوان هولدان خو و به آلیبونا خو د پاریزه و تخوازه که سلامتیک آشتیک به چکرین جبوه که د دنیای ده یا جیم بجن حتی نا دولت اروپا جد خوازن که که بکن و ام بجن جالیت دیپلماسی و هر دو وزیرین کارن در و گاوا کواتن لفورما دیپلماسی جویان اف رنگ و روی ترکیه چوا دانشاندان اون وی که وک سرکفتنه که دیپلماسی بینن یاجی هی اوت تشتکی چتر اوت چه به حتی کو آگربستک وره اعلان کرد. بله یا راستی یعنی سرکفتنه که دیپلماسی دیاره یعنی اوکی سرکفتنجی یا ترکیه یا برست رو کمارجی اوکی میده. دسکنا ترکیه'de bu şer'i nava Ukrayna و روسیا یا راستی جبو آشتی جبو لهفدیاتنه که اشتره بجیم رونشتنه که گو به جبو آشتی هم نوا اوکراینیا و سوریه بکرن ترکیه سکنا خو دو دره ضعف ثابت و زلال دانی روزا یکمین دجی دستپیک شر دجی ترکیه گو نه ام سوریه روسیا نجی اوکراینیا ام ترکوان ناکن ام دخوازن گو هر دو آلیجی نبشر به دیپلماسیه رونشتنا اشتره بجیم سر ماسای و پرسکری که بنج بوا پرسکری که گو چاره سر ببین دوی چاره سر ببین ده دیپلماسی و آخفتنی و خبردانی دخوازن گو چاره سر به سکنا ترکیه سکنا که gelek zelal çi bu adı despeki de beli Ukrayna و روسیا ev şerivan dünyayı da o haramamedeci deri dora Türkiye'ci tişteki gelek green evkriye ev şereki ya rasti diroka maalesef ve coğrafyama ve haramameda her daim yani deri dora Türkiye'yi Virginia jeopolitik jeostratejik evki ev durda her daim şereki deri dora Türkiye'ye du şerideci Türkiye canına aliye ne ali beci her daim bir şekilde ki Türkiye mecburi dahili ve mesele bir var. Bu için çünkü diroka Türkiye'de diroka Osmanlı'da deri doğru Türkiye tevide Türkçe Afrika damga Osmanlı'ya Türkçe Avrupa lüvederi diyalog u eştere bejim xabat hayal lüvederi Türkçe nafilata rojici ve eştere bejim Türkiye'den Asya'yı aynı bu şekilde heyev kılırdı. Böylece Türkiye dahili mesela mecburen de be. Jiboçi mecburiyeta veci nego vek be Armancaka emperyal Armancaka eştere bejim şerzede belvedere vek bu be bazara keşkora vek ne bu Armancaya Türkiye? Ma mesela gavak mervile biner Rusya betir yani جبرك روسيا ام بجنج اخا دركت يو ايريش اوكرانيا كريه ميلا تركيا هنا كي مرفت كاره بجل سر اوكرانيا و بفيا وايجي بشكريه كه بتر باوكرانيا رات هاتيه دانين ونفيرا وشي تشاد بن يعني اف تركيا بجن كسي مظلوم حتى انا بجن قال كسا اني تركيا وهروها خديل وان درتب اواكي بنابرانجين فياد بينن اوي في ميلا خو حتى تش استي بدومينه جالي كي دبينن كو درون وهروها ايها وانا هنا حتى انها بردوام جيدكن هفكاريه اوكرانيا هي اوي اف تشقاس كاره به پیش دهره yani diyaloga Türkiye Ukrayna mesela ve şer'i anha go Rusya ve Ukrayna beri destek edici hem mesela kedi mesela Kırım'ı yapın. Dışarı Kırım'ı da ki esas doğruda Türkiye safıha hatta İroji berdavam dikediyor evkide. Böyle yek ali ki de mağduriyet ve mazlumiyet heye ligora ve şeride Rusya ketiya arda Ukrayna u şer bir yanava
bajarı ve işte bir nava devleti ve ülke ama algideci Kırımcı Türkiye heci o mesela go Rusya katibu Kırım'ı kabul naka. Nasıl ne kiriyor? Anhacı beceri ki es kabul nakım beceri. Çünkü evder aha Ukrayna bu lüvedere heremeka biseri bu Kırım bu او diyaloga Türkiye و Kırım mevci یک دیروکیه معلومه ki hem lüvedere hem Türkane hem Müslüman hele lüvedere heremi jiboloji desteği aliye Ukrayna digotev ki anhacı yani Türkiye ahıftına hodeci diplomasi edeci mesele nava cihan edeci gavago te ahıftın te ne zaman hem Serok Komar hem işte Becim Veziri Harici yani Dervayolat biraz Çavuşoğlu'cu de her ahıftine de her civin edici ve ne zaman yani realikede anha mağdur mazlum Ukrayna huyaya Rusya bişere yok ama çiğ bir diyalog muamela gerek henek dvi ali de karibin ci haberdani ci ahıftine hebe ci işte becim ko karibin ve mesela aşiti karibin bir zaman hebe evci evrol anha Türkiye serxo kiriye yani NATO aliye işte becim ali ki xo daniye rastaniye ki işte becim Avrupa'yı tevce oka mesela ve mesela Rusya'yı da evcu Amerikacı herkes ki bu ya aliye ki yani taraf kiriye ki Türkiye'de burada her de aliyedeci gotun herememne her düz cilaneminin her düzü muamele me diroki hana işte becim diyalogu me abori hana em duhazın deva mesela da her de alici bir diplomasiye ve perspektife çareser bikin o gavla ki ulo abi durdeci de forma Antalya'deci aşikar bu zelal bu ki Türkiye role ki gelek giring gelen kudaya sermilekho İnşallah düğün rol edici ve muvaffak var. Bele heviyamej ya dünya jeo ku ev de çapemeniya medya de dünya edici ev hevlanın Türkiye brasli medit u nişanda. Le ev mühim u gringe hatana Ukrayna yani piştgiriye ki yaji destek ki yaji heviye ki xo NATO Amerika ve herwa İngilizstane ve Greda ve hatta Fransa jimerkare yek bir nave devlet av beje. Le iro em dibinin ku ev heviyen Ukrayna'yı şikiyane. Ev hevi şikestina Ukrayna'yı گلو حتی چه آسته و به لکو اوکراین به هزا خوب قوت خال برخوب ده و جغینی وی که جد نوا وی که ده هری داوی گوتنن زلنسکی نمامسته که دبیجه که حتی آنها لگور مذاکران بلکی هنکی دنجی ام کاربن بروسیه را خبر بدن باخفن و هر واد بیجه که اف هفدیتن بر بباشیه بدشن هیت تشتکی تقاضی تنه ون وی دا خویانی چاوت خوین گلو وی بتواهی اوی زلنسکی بری خوب بده آلیه روسیه و دفج ناتوی وانا برده یعنی جیوه هر دو جوینا به هفرا بکن نکرد اون وی روشه حتی ام بجنه مذاکرین داوی چواد بین yani de siyaseta Rusya'yı ve Ukrayna'da yani dınavı da yarısın ditinamın Zelenski ahıftına xoda her daim ditine zaman go piştaxwa heviyaxwa dabuciki evcici aşikare ki Amerika bu Avrupa bu yaji işte becim NATO bu ama NATO gavago yego ve mesele zanın gumur bana işaret dike de becim ki yek devletek nava ve de mesela ve ahi yani ardaki mesela ki devletek de heba NATO wan nasinecim nava xwa evcitine TV ki go Amerika ve Avrupa'yı dibin desta ve go desteke gelek mazın ve bidana Zelenski xuyatkir Zelenskici lüye ki eğer go Amerika ve Avrupa ev mesela go bir şekilde kidi Zelenski ile Ukrayna'ya haber bidana bir aftana muhtemelen go Ukrayna xwe naniyana ve nokta bu için Amerika rojbroş yani bece beri mehke rojbroş saniye istihbaratı da işte becim Rusya Afgas tank vederi hudutta danin Donetsk'te işte becim Afgas asker verir işte becim Afgas tedbiristan yani rojbroş aynı zaman Zelenskici Ukraynacı vederi her daim diştekidi dibinde ülkede diplomaside ülkenin gotun gerekin destek bidineme
Yani takata mı, kuvveta mı mukabili vekas, avkas asker, avkas işte bizim tank, avkas işte bizim tayyara, top verhasile avkas takat teker üstüne götürülüyor. Dinaverde NATO jnaxwaze kurasras Rusya'ya raşar bike. Na, yani Zelenski jveya got bu keseki dinav NATO'ya da tine ku rabe ji boy Ukrayna şerê Rusya'ya bike. Beli. Ev ji weke rexneyeke tuj bi Rasiya kuj devê Zelenski derket. Aynı böyle yani de ve mesele de Ukrayna bir seri xubun bu ara belki siyasete daha nerintir mukabili Rusya bir diplomasi işte ben diplomasiya piş derya dibecin ya bu diplomasi belki evşer nehatan aholi. Ama ev cesaret dani Ukrayna anha dini ve redeştin ya rastev ki. Ha Rusya evşeri Rusya şereki tibeceki makula an haklı ne? Yani Rusyacı Sovyeta kevn ya kadim ev siyaseta ve anha Putin'e ve Putinci ve heremede tevide xwaze go be xwedî xeberdan xwedî eştere bejin ew jî bewkeke emperyalê wek Amerîka be çawa li her cîhanê de devletê cîhanê de eştere pirsgirêka derdixwaj bû got çareser bike wek rolekê ji xwe dike Rusya jî anha Putin jî siyaseteke hulûd nava Ukraynayê de bike ha Ukrayna gerek emir ve bine divê şerê Ukraynayê çıkas Ukrayna o eştere bejim hemvalati Ukrayna be çawa göçeber bun paneber bun işte perişan bun Rusyacı ve havkas zedetir civi mesele ve zarar bina ba aburiya ve zarar bina belki de nava xoda eştere bejim siyasetmendar veya da gele ve derece mukabili ve mesele ev jiramne Serpiya Putinci Rusyacı ve zarar bina hamuk dünya zarar bina ve meselede anha Türkiye'ye zarar dibine, aburiya xut bine. İşte mesela haftaya bu mevveziri turizmi ma çeki sohbet ekeme çebu. Mesela ki hem Ukrayna hem işte Rusya'yı nezi 6-7 milyon insan turizm diyalog ilişki bu. Anha mesela evya bu kapıskırık ki bu göçene bakılır. Zarar da hamu dünyayı tabi, heremi tabici tesir kemalası. Bele mams. Em veger nişa Navatirke lewran bijareke gelek himu green ke ku hatan ha AK Parti û MHP brasi nezîkî 2 sala belki zêje zedetir kul ser ve benda hilbijartinê dixebtin mamose. Ev çima anha derket pêşberîme û ew ê gava ku bê qebûl kirin û pê de gelo di nav virden bêjin tifaqa Cumhurê û her wiha tifaqa gel dertê meydanê û vê rewşê ji bo hilbijartina pêşeme û çawa dibin yani aciliyeta wê li gor we li ser kîjan xala bû li ser kîjan maddeya bû yani de Türkiye'de de siyasete Türkiye'de de hilbijartinê de her daim wek pirsgirêkek li holê bû li pêşa siyasetmendara bû yekemin işte bejim baraj seta sadî deh mesela ki her daim de her hilbijartinê de beri hilbijartinê de evya tani zaman hemik partiyacı haberdi da işte bejim anha fırsateke ulu çebu yani dve meselede anha sadî de helaltkine sadî haftê hem biçek siyaset biçeki daha rahattırdı be işte bejim hinek partine çocuk hemen dixwazin go imkanê wan işte bejim nava gelde karibin şora destekê bînin daha kemtir evkirdi burada. Yani dve mesele de ihtiyacı bu Türkiye'de. Nedir Rojava Türkiye'de belki de siyasete de biz sağlı, siz sağlı ve paşdayı ev mesele de haberdan. Sadide baraj. Yani ev ya şeki makul ev ki. Jdozde iloni ev ve Rojava siyasiya Türkiye'de. Benim siyasete Türkiye'de yani. Ev gelo ve tesiru bandore taybeten bejin hel partiyen kunha henu hatin ava kirin û kesek ew partiye ku niha dixwazin xwel bigîjin ew ka yani nekevin bendê ji bo wan gelo wê baş me ne baş be ango bi giştî dibêjim ji bo partiyên biçûk ev tiştekî erêniye yan neyniye yani erêniye yani bewka min yê gol xwe gelê xwe pişta xwe bide gel nava gel de siyaset bike kêl vê derê herhalde tu kes partiya ava kirinê ser sadî eştere bêjim şazarê nakısiyeki bistine nabet Armanç ku hükümet bibne iktidar Türkiye yani evji gava gomur bu evki jinertin ecibilere levedere sadi haft yani evka partiye küçük beli yani hem bendeke jibovan başı
Yani parti onu hatına avakirin nut kevne işte becim siyaseta hole Cumhurbaşkanı başa yani ökülü. Avani de mesela yego anha pençab grup hana mecliste her pençab partici ligora xwa işte becim ev sadi bende yek dahab dibinde diminin yani ligora istatistike işte anketi go anha vegatena ökülün. Cumhurbaşkanı gelek başa ökülü vedir ya ökülü. بله ما مثلا وقتی بریارن گوهرتنه ایشته ده نه مثلا و ایدی نحوجی بکو د مجلس ده کومکه پارتی هبه پارتی بریاک و آواکرن لبله او که تشکیلات خوازن الگورا و خاله ایجا جبو پارتی آواکرنه اف چوا خویات که اف چوا درته پیش بری مگلو Vega yeke du mesela da habud ve okede go parti karbon tekemne helbejartın. Yek koma. Yek koma. Yani koma de parlamentoya da ya. De koma parlamentoya da böyle yani bu habate nava parlamentoya bu kanuna evya bingeheke de bingehede be hakkı işte benim gora tüzüka nav dahiliye meclise be iş tüzük. Ligora ve ev habata da dua habata da hem endamadına komisyona hem işte becim habata vandınava genel kurulu da yani nava parlamentoya da habate roje da her hakkıvan heye bu ahıftını bu işte becim kanuna teklifa kanuna bidin yani ev hakkı cudaya dinavana ki bu ego grupana ki ama yedi bu helbijartını yarastı her nafçaya da işte becim bajara da gerek parti teşkilatı van habin ve avakribin ve teşkilatacı Terirak evci tava gerek kongreyi ho çekirmin. Bereci de kanuna berideci ha bu yani ya. Bale. Ediven jnevize de terbe. Bale jnevize de ter gerek kongreyi ho çekirmin. Ha teşkilatı van haben. Ve işte becim kongreyi ho gerek çekirmin. Kongreye mazın gerek çekirmin. Avya şart bu bereci havın kanunuda. Ha anha de ülkede kanunuda gohertin eve gohertin dinava kombuna gruba go avak giribin dinava parlamentoda tera go tekemne helbejartını tına naka. Yani gohertin durda ev şey ya. Acip evci nava geldi. Tu siyasete geldik ha. Siyasete gerek tu denge gelbisine. Evci lazım ki sadece yani best parlamentoyu da kom avakırını da çenaba. Yani gerek tu her nafçayı habe, her bajarı habe, işte her deri habe. Beli. Her şey lokal nemine yani. Anha mesela AK Parti tu gunda bigre işte becim hatta bajarı mazın her cide teşkilatı mehana avakırına işte becim hem temsilciyeme hem komisyonuma hem işte becim grubuma tef komplehane ökül vederi. Yvani dici hana ya. Alikare seroke giştiye MHP Fethi Yıldız tişteki gotu bahsa ev le harimeke او ام بیشن هلبجارتن گاوا کو بکرین هنک رای زده درتن ام بیشن هر شخص پارلمانتر قازانچ کربن شی رای زده درتن جبو وکشی وکی ام بیشن چاره کته خویا کرن یانجی تنل هرمکه گاوا کو ام بیشن سه پارلمانتر گاوا کو درکبن جودری اف هر سه پارلمانتر جبو کو دنوا اتفاق ده خوشکای بلاو به ابجد به چاره یانجی ام بیشن اتفاق ده ده پارتی هبن او پارتی شخص رایستان به بوان پارلمانترای درکه و پارتیا دنچی و تنراک پارلمانتره کی اف قی حتان ها جبو پارتیا نباش بو یا جن بجن جبو نتنه اتفاقا بجن جبو گشتی ام بجن پارتیا گواته که بسر خو گواته که هلبجارتنه البته تشتک نینی ایجاب و که نینی راد به مچاد بین وروشه که حسن یا راستی آنها افتشتی گو وگان نوت که و قانون گو بله te parlamentoya ya rastı be fikru ramanemin daha adil huyaya. Bu için yek mesela beri kanunuda yani metna kanunuda beri du hapse hap veyahut da işte becim du parti ittifak kedet ketle helbejartını da. Ray her diye daha hesap kırın. Ray her duati hesap kırın. Bale. Evana vakti gavago işte becim gelek bajarada İde du hap ittifak, anse hap ittifak. Kava gutkevne helbijartını. Peşi ya rastı her parti gereke jibo helbijartını de ki denge xobi de ki jan partiye gereke peşi yekebin servi hesabı bir avakırın. Ev ya de kanuna beri de nevsa bu. Cuda bu.
Bu için gelek partiye de mesela ve hilbicartına daha zar hıcda yani yego derbas bu. Dur da gelek partiye go standına denge gel tera milletvekili ki parlamenter ki netkir ama dur da parlamenter standı. Gelek heremi Türkiye tevida. Bele khairat ittifaqi. Beli khairat ittifaqi. Eştere becim nava xoda ray ve dengevi daha kemtir bu. Eştere becim malüve deri mesela bacar ev şugul xabat kırım ve partiye de kırım. Yani muhalefet eci. Faka millet eci, gel eci, vancı kırım bunu ki. Ev zanı var mesela ki. Ama ev ya anha daha adaletli ya. Yani parti nava havdi de cevtkin. Yani ray go eştere becim millet denge xoda bu men azütü go ittifak bin. Çima beresen navi hesab bin. An eştere becim gel dinava ittifak ede partiye ki dana partiye ki dinava ve ittifak edeceği ve partiye ray ve terinakin lisan partiye de hesap kırın. Ev ya jinet ki adile yani. Yani ev ya daha rastike, daha adaletli peşi her parti peşi ve seri xo her nava gel ve şora peşi ray xwazı. Dengab xwazı. Karşı sertifika. Tabii. Yani eştere becim tüzük abi, gotun abi siyaseti bir gira işte becim hatta aburiye hatta nafç her çeşitli işte becim perverde iyi siyaseta içiye o parti ve peşi siyaseta xo ve her jigerre beje gel ve göre ve destek bize anladı. Ama ev millet ve partiye işte becim dengeyi nade denk ama bala godnava ittifak edeye tam zıtta ve mesela gelekse yego hilbicartine de denk dedine partiye ki vani de god ittifak edebilin tecrübe bece ki kako evder de partiye de ittifak ede ev ray gava gotu de tamam ev partiye gotu di ve bin bende de mina ama ve ev rayete serve partiye de bir hesabı emin mi be sadi belki noti ve ziyadetir bece ki azdadım ray ama nava ve ittifak ede mesela kevlu bu tedai egot qad nadkhos got denge xob deji denge te jerati hesap kırın. Tabii zelale. Acole rabu. Zelale. Ma mesela 2 sene u bilavji be okedawi yek idi salak li ser veya biryar hat derxistin li gor van maddeyan ku idi kesek eger kutikawi afu idi ikameta il kurebe evvel vedere ve hakkı xoy yehil bijartin evvel dere bikarbine ulaliye dinji ev heye tam emkarım bejin hatta ne hilbijartina peşvakt daha xaftin bive ki hatta salaki hilbijartina peşvakt emrikarin bahs levra peş salaki tekevmeriyeti servan her du gotna fikre vaji emkar misin mamus beli ya ev yaji madde ke mühime bu çünkü mehek dime mesela bu hilbijartin despê dikir ew demavi Döve demi de mesela seçim kurulu beyanat didan. Yani takvima hilbijartini avat kir. Dugo hatta ve tarihi eştere becim yego buxaze ray xwa eştere be cubeci ki kontrol bike. Gelek juanji beli hilbijartini tişteki gona hak net kirin. İkametavi eştere becim İstanbul bu. Bele. Kısmeki bu muhtariyeti, kısmeki bu şaredariye, kısmeki bu parlamenteriye. Yani lubajareki dijin, xabata ülvediri bu, malbata ülvediri ya, ikameta ülvediri ya. Bes bu hesab nedir? Se mehberi, du mehberi, ikameta xurat kir, eştere becim batman. İdiye bir şey halas. Ev ya edi rabujo. Hatta salaki mava. Yani sağlık beri. Sağlık beri tilkili ikamet be. Vakti gavagu diyar be. Hat şimdi zaruri hene. Dua zaruri. İşte becim tu memura devleti de tu xabat ke. İşte tayinatıdır ket. Ev ya ev vekirine peşavi. Ama vekide ev ke. Ev yek yad duacı bu muhtara. Jibo muhtarıcı duvardacı guhartinekaya evci guhartinekaya mühim durda ya rastı ki lüvedirici hem jibo ve ikameteci hem jibo hilbijartina muhtarıcı mesela gelek muhtar roja paşi müracaat kin eştere becim lüvediri duveceki haftaya paşi davida beli hilbijartini duveceki aji makbuz evki hasart kin ray xo dengi dert xistin matbayı
Digotun emji namzeti muhtariyeti. Mamosta demamej gelek hendik ama daqawni fama xwazim behsal bijarna pêşwaxt jî bikî Bele. Ew ya jî madeke mühime gerçi ew jî dûr de gelek ew kaj holê radikin. Bele. Li ser vêya jî dî em dikarin bêjin ku ew ê hilbijartin tam di wextê wê de were kirin. Bele hilbijartin di wextê wê de. Bele ew ya yani divê hilbijartinê de roja yekemîn de heta îro jî istikrara serokkomar zaf zelale û aşikar ew kilîtirî. Du şart tane divir de ji bo hilbijartina pêşî zû çêbe. Yekemî yek gerek parlamento ya duacî serokkomar. Başka tiştekî de tune. Ya siyaheye ya siyacî ew tucarî artık Türkiye kem de hebû. Yekî desteyne ser devletê eştere bêjin weke got leşker ew bike ew jî holê rabû. Saeta xweş destê we sağ yani yalnız Kek Hasan wextê te jî teng bû ama ez vînaneynim ziman Kemalîstîke gelek ew kiriniye yani komkujiya Helepçe ya Şazlê Adarê yani di dilê me de di dîroka me de di mijî me de birîneke gelek girîng gelek kûr ew ke wê komkujiyê gerek em lanet bikin wê komkujiya îro jî maalesef di devlet Türkiye di dünyayê de maalesef hê jî ew komkujiyê de hinek wilo ew zorbadar û zalim hê jî hene maalesef dîktatörün ama gerek em bikin em wa şehîdê Helepçeyê bi rahmet gerek em wan bîne bîra xwe hodê tala wan mekanê wan inşallah tevê bike cennet û vê komkujiyê ji gerek em bîne ziman ew birînameya di dilê me de mijî me de ye. Saeta xweş mala ava û hatin stûdyoyê bûn mêvanê min tevvan meselên kurûgiran me xeber da axivî. Parlamenterê bajarê Batmanê êlihê Brez Zîwer Özdemîr mêvanên bû temeşan guhdarînja îro jî hatin dawiya bernameya xwe heta bernameyeke din bimînin navxêrê xweşiyê de dem baş.